Mwega mwiroreri wa Kikuyu Star TV o hamwe na FM show nie nani ngagitwo DPP kuma kure kwa Kikuyu Star TV. In fact nie ndirakiuga atiriri nie ni nguguruka ni tondu tukire na 90k Kamsoo na guku ri atukire guku mwena wa SNL kuria turagikorwo tukiruguria 90k to the world na gukorwo agitugeithia na tutariria atiriri what is 90k to the world. Karibu sana 90k Kamsoo. Thegio muno yepila mutu tulika 90k ni turaigua ati 90k to the world. Tamba utaurire mwiroreri atiriri ku ni kuga atia? U ni kuga atiriri riu kuma umuthi turikaga show nene cia mabũrũri mothe ni wanyita? Ni ndiranyita. Ni tukoretwo tugithie no riu rita riri kuma show ino riu ni tugathie UK tugathie ku show nene thi ngima muoroto witu tuone kana tukurikia muorocio. In short no tuge atiriri ni wa launch ni ta tour ya worldwide na makiria ni kuoni turenda gutwara mugithi global nigetha andu acio me thutha witu nao moke haria turi riria twi handu hamwe twa crowd ri ni hathukaga no ta riu ithuĩ na ithuĩ tungiuma generation ino tume tuthie mabũrũri-inĩ mangĩ nao generation iria iroka iume haria iri iyo ĩngĩ nayo ĩthiĩ ũguo tugukorwo tusetete a very good pace. Yes. Riu niĩ ngũrie ri 90k to the world ni umuthi ura launch. Yes. Lakini before that no urari na tuere urari nayo no wari na mugithi I bet last month na no ari jawa bũrũri wa Kenya no ari Qatar. Riu ri the next show yaku tondu show hii yenye imepita ulikuwa Qatar. Riu mashabiki yaku ri wenye wako huko nje outside the country ni wa nchi gani ambao wanapaswa kuwa kikutarajia from now on? From now US itakuwa the first tour. Kutoka US tunaenda Japan, China, tunaenda mingi na ikiwa strategy hiyo yenye nilikuwa naenda ni venye ulikuwa unaitwa but now this strategized event tunaenda Egypt pia tuko tukithiururuka muroto ni tuthiururuke mabũrũri mothe ili tuweze kukava kupikia mashabiki wetu wa Kikuyu na Mungu. 90k ni tuonaga ugithiunguka guku bũrũri-inĩ na madancers aku na crew yaku ndikũ kana show ici cia global riu urithiaga onao? Of course no nginya makoroho kurai na gathina matirai no horo ucio wa passport na ki but ni tucurikiire nie ndingĩtiga andũ akwa no nginya marikoragwo ho although cost rimwe nĩ rehaga thĩna but we have purpose to do this thing and we have to do it. Yes. Na rĩu tondũ nĩ ũgũgĩthiĩ global rĩ macambĩki aku gũkũ Kenya gũgũthiĩ atĩa? Global nĩ gũtara nginya Kenya gũkũ nginya gũkũ nginya Kenya ĩrĩ ngũrũ Kenya kĩrĩ bũrũri kĩrĩ thĩ no gũkũ nĩ ngũririkana nĩ hĩndĩ warĩ na tour ya gũthiũngũka bũrũri mũgima. Nĩ ndarĩ nayo twambĩtie na regional tukihũra Mount Kenya rĩu tũrahũra ĩngĩ ya Kenya na ĩrawaku wega biũ twarĩkĩrĩirie na Malindi rĩu turenda gũthiĩ next step. Riu niĩ ngũrie ri haha Kenya ri tondu nĩ ũthiĩte regionals na ici mostly wĩkĩte shows cia clubs na nini performances ũguo ri ngũrie wĩna plan ya kwambia stadium tours tuge within the Mount Kenya region? That is a goal. Turenda gwĩkaga show mega shows no mega shows station orauga Russia stadium but we have to start somewhere. So we will start somewhere tugathi tugeka show nene piu ina nginya aini angitonie ino no ni ndira represent no riria muragweta 90k twagire kuheria 90k twikire aini othe aria ake tondu show ta icio riu urenda ni wona kiria ni ndirona no nginya munyitanire nginya na aini aria angi
no nginya hagie mundu umwe pioneer wa kwambia nigetha andu mone it is doable, it is possible and it is possible. Atukirekereire nä nä å ndå wa matharä andå nä makuä nä å ndå wa different outfits ciaku ndikwä rä u kana rä rä å ragäthiä global outfit cigåkorwo cihana atia mabati å ramakua nginya kuo na rä u ngåria rä å må thä na nä launch yaku rä nä kä å må thä wamua kå nunga nini å må thä ndamua niä nä å ndå wa international niä ndå ngä ni predict nä kä o gä atå manjä kä koguo 90k nä å ndå wa matha mbere ya tå nine rä ndä na kä å ria na macambäki aku nä magwetereire haha SNL må no rä u ngå ria rä tå gä thiä arä a rä kwina surprises nä iria tå gå expect kuma kä 90k ukai tå thiä tå ingä yes koguo mwä roreri ndå gagä korwo å gä thiä kå rahä nä tondå show ä no yothe ya 90k tå gå gä korwo tå kä haria na nä tå gå tigä rä ra atä we wä hau nyåmba nä wagä korwo å kä mä må kä ra 90k ndä renda å heane platform ciaku ciothe nä guo tå korwo tå kä rä kä rä ria 90k Kamsoo guothe Instagram nginya Telegram ona nginya Telegram kå rä a guothe na ngå ririkania angä korwo ndå kä raikä te na gå subscribe channel ya Kikusta TV o hamwe na FM show nä wega å gä korwo å gä ka å guo tuma na 90k Kamsoo ta mere nä å kå gå rå ka yä pä la må tå tå lä ka yengengeka